در این دنیا که مهمانم همیشه ما نمیمانه. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. ирӯза видеои худмона сар мекунем. ай тарзи тайёр кардани як намуд пирожни шоколадни ҳам зебо ҳам бо лаззат. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешаванд: тухм 3 дона, шакар 1 пиёла, шир 1 пиёла, рӯған 1 пиёла, какао 1 дона 25 грамма, разрихлитель 1 дона 18 грамма, орд 6 қошуқ мерава. хай бо бибинен, агар ки хай камӣ кунагар метавонен ягон қошуқи дига илова кунен. 3 дона тухма ҳамроҳи 1 пиёла шакар бо ёрии винчи хушрувак якҷоя мекунем то ин ки ҳамун шакарош об шавад. баъди ӯ бошад 1 пиёла шир, 1 пиёла рӯған. рӯған камтарак боша мешавад. рӯғанаш агар бисёртарак биёя, аллакай ҳамун бисквити мо хушрӯ намебиёя. барои ҳамин рӯған ҳама вақт ай шир ё ин ки ҷирғот камтарак мебиёяда. барои ҳамин рӯғани мо хеле пури бад нестай. пиёламон меандозем шир, рӯған, боз якҷоя мекунем. баъдан какаоро қатъи разрихлитель меандозем, орд меандозем 6 қошуқ. ҳамаи ҳамин маҳсулотҳои худмона хушрувак якҷоя карда баъд дар лист рехта пухта мегирем. баъд бисёри вақт саволо мешавад ки апаҷон дар чанд градус пухтен ё ин ки муддати чанд дақиқада пухтен. ҳар духовка ҳар хел мешавад духтаро. ира ба назар бигирен, барое ки як хел духовка дар минути камда мепаза, як хел духовка дар минути зиёда мепаза. баъд градусошам фарқ мекуна. барои ҳамин хай ма пухтам дар градуси 180 ба муддати 25 дақиқа. анам хел ма ами пироги мо тайёр шудак. маози ма гуфта гап задестам. ира рақияҷон тайёр кардеста. чӣ хеле ки ай дастако шинохтен. ин рақияҷоне ки пирожнира тайёр кард. худаш хост ки тайёр куна. барое ки мехоҳад ёд бигира. завқ дорад чӣ қадар. барои ҳамин хай хоҳиш кард. барои ҳамин хоҳиша рад накардем. ҳам таиҷада хай видео кардем ки шуморам якбора нигоҳ кунен. торе ки духтаракам дар мақсад меомӯзону шуморам омӯзен. ира дар назар дорум хоҳаракоем ки нав мактаба тамом мекунанд. хоҳишерам хел пухтупазҳо доранд. барои ҳамун хоҳараком гуфтестам. бо ҳасте апаҷоноем ки мегӯянд ки ҳо ма айрӯи ҳамин пухтупазҳои шумо ёд мегирем. бо хай бисёри аями апаву хоҳаракои мо ҳастанд ки мегӯянд ки мо мотиватсия мегирем. ҳар вақт пухтупази шуморо бинем ҳатман хеста тайёр мекунем. ай ҳамун пухтупазе ки шумо карден. миннатдорум ай ҳаматон. ҳазор раҳмати калон барои ҳаматон, барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, подписатсия, хулоса барои ҳама, хулоса ки барое ки ҳастен дар канали ман. миннатдорум ҳаматона. хосай барои аллоҳ дӯст медорам. ҳамаи ҳамин рецептакҳои ман барои шумо ай бисёр миннатдориҳо мекунен дар ватсап, дар комментарияҳо. бовар кунем бениҳоят хурсанд мешавам духтаро. беҳад хурсандам ки шуморо дорам. гуфтестам ку бе шумо мо ҳеҷ кас шуда наметавонем дар ҳамин канали ютуб пеш бурдан. барое ки шумо набошен, агар мо барое ки видео мекунем, барои шумо мекунем ки то ин ки шуморо каме ҳам боша хурсанд кунем. дар инҷа боша глазур тайёр кардем. глазур тайёр кардана видео накардем, барое ки заряди телефонмон буд, шидаги буд. дар заряд мондему мо глазур тайёр кардем. баъде ки глазурро тайёр кардем, баъд телефон камтар заряд гирифт, бо идома додем камера карданмона. хулоса ки андохтем дар даруни глазурмон 1 пиёла шир андохтем, 1-4-5 қошуқ шакар андохтем, 1 дона какао андохтем. баъд дар рӯи пилта ҷӯшондем. камакак маскарам андохтем. шедрайлета 100 грамм мумкин буда. анам хеле бисёр ғавси бадаш накардем, барое ки
خواستیم که همین سوچنی بیاید برای همین غوصی بدش نکردیم. میتونین که بسیارتر مونن در مو روی علاوه غوصکک میشود خوشرو میشود. دیجا خیلی که دیدیم پیروژنی ما تیار شده. با رزولتاتش هم خیلی شما را نشان دادم. اینا نگاه کنید چه وزدوشنی سوچنی آمدگه به نهایت با مزه شدگی بود. بازیر درونش هم نشان میتیم. ای نزدیک ویدیو کردگیم با اینم. خیلی دوستانی عزیز هزار رحمتی کلون که هستین و ما را تماشا میکنین و ما برای شما هم خیلی ویدیوها تیار میکنیم. انا بعد میشود در میانه هزار تاها کامنتاری یک تا نیم تا کامنتاری های نگاتیو میشود. هرچند که ما به نظر نمیگیریم لیکن خیلی میشود حالتایی که ایمینا برای ما شده اکانت نو میکشن درآمده ما را رنجاندنی میشوند. ما زیاد نمیرنجیم چون که ارزش ندارن. اوید ای گلدسته میخوام کمی گپ زنم. هزار رحمتی کلان خواهر جان برای دستگلی زیبا برای قدردانی هزار رحمتی کلان. ای پدرکه یک پپیچکی مایی که چقدر ما را دوست میدارن که ایروی آواز ما میشناسن قدر میکنن. رحمتی کلان خواهر جانی ما اینا دارم. گلی زیبا به نهایت خرسند شدم. دوستانی بهترین ما اپل خورکای شیرین ما میخوام که همیشه مثل همه گلی زیبا گل شکوفان باشین. شما را همیشه خوشبخت و خرسند و سری حال باشین. آرزوی آن رو دارم که در زندگی همیشه موفق باشین. همه اکتونه دوست میدارم. پدرکه خواهر جانونا با خیلی نوار کردم. خواستم که شما هم تماشا کنین. نگاه کنین چقدر خوش روه. می ندارم خواهر جانی من دیجا باشد جشن استقلالیت بود. هم خیلی احتریزه با کم ترک برای شما نوار کردم. در مینی ولوگ مونده بودم. این تبریکاتم کرده بودم. یک بار دیگر جشن استقلالیت و هر یک ما مبارک باشه. این دولت آباد و آسوده، این دولت زیبا، این دولت آرام و آسایشته جشن استقلالیتش مبارک باشه به همه ما دوستانی عزیز. دیجا باشه میگذاریم برای عطفیتی انم خیل با نام ای کامنتاری نویسمون ستاره بودین 34 کردگن نمیدونم اکو یا 34 ساله بودگن یا که هم خیلی پروست نویستگن نمیدونم. زن بودین یک زنی دیگر چه خیلی میتونه انم خیلی کلمه ها را گفته یا اینکه نویسته. یک تاش من حتی از همیجا خوندن همین کامنتاری ده علاقه زبانی من نمیگرده. چه من همو گپ میزنم نه تمارا نبینی نشناسی ندانی چه تو همین گپ میزنی که نگاه کنین که ویدیوی من نه ویدیوی رقص بازی نه ویدیوی بگم که یکم به تربیتی نیست. طرز تیار کردن گلمنتورا برای شما من نوار کردن نشان دادگیم. هزار رحمتی کلام برای دوستانی بهترین ما که کامنتاری های بهترین نوشتگین. ای همه شما من ندارم لیکن نگاه کنین که چه خیلی دجال صفت ها هستند در بین ما که چه خیلی زن شده همین کلمه های دهنی تا میبروید یا که در کلای تو میبوید. زنه چه تربیه ندارین کدام هستین نیستین تربیه ندارین. نگاه کنین که کانال شونه امی اکاونت شونه یک روز پیش برای امی کانالی مک شدین که مقصد که بدروین یکون گپی بعد گپ زنه. هرچند یک نفر دیگه بود چند برو مرا اکاونت علیش کرده میدرومد گپای بزیب میگفت کلونترکو خیلی برومدن مقامو دادن یافتنشون اومده چند قه بخششو پرسیدن. بعد مقصد گفتن که خیلی کیها ایو گفتن که برای همین کارو را بکه. خیلی ما بخشیدیم خواستای برای الله بخشیدیم. یکی من ایش بینین که زن شدم خیلی کلمه های دهنشون میبره توکلشون به خداوند هیچ گفتنی نیستم. در جوابش هم نوشتگیم که خداوند هدایتتون کنه اگر لایق باشین.
کدومی هستین نیستین چی در کنم خیلی بدبینید دلتون کم ترک روشن بگیرین. این دنیا برای همه را بسه، برای همه را میرسه و ایسر هممون میمونه. هیچی به خود نمیبریم. نکنین این کارو را. التماس به ضرر خودتونه. فردا روز قیامت سری هر یک کلمه میگفتگیمون جواب میدین. اینجا در وطن آباد و آسایشته خودمون گلگل شکفونه برش ما نوار کردگیم. دوستان عزیزی من خود غنیمت خش دانم دوست گه از خش دلگیره از سری پا به زنجیره بیا تا دستی هم گیره غنیمت خش دانم دوست در این دنیای بی‌دردی در این ایام دل سردی برای حرمت مردی غنیمت خش دانم